Znate što ću vam reći? Ovako je kad imate puno para, pa si kupite jak i brz auto, šta vas briga. Međutim, kad nemate puno para, onda treba znati kupiti jak, brz i zabavan auto koji će možda s vremenom postati kultan. Zato smo mi danas ovdje. Upravo radi toga, danas ste na suvozačkom mjestu Ford Mondeo ST 220. Ford Mondeo ST 220 treće generacije. Jedan je od najrjeđih automobila koje možete vidjeti na cesti. Barem prema Jeremy Clarksonu. On je u testu Top Geara prije nekih 15 godina rekao da je Ford Mondeo ST 220 rjeđi i od Aston Martina DB9. Mislim da se radi o zaista rijetkom automobilu, možete i sami zaključiti, jer samo se sjetite kad ste ga zadnji put vidjeli na cesti. Ja prije ovoga zaista davno. Dakle, naprijed imamo V6 motor, 3 litre obujma, koji razvija 225 konjskih snaga i tu snagu prenosi preko 5-stupanjskog mjenjača, ručnog, manualnog, a u redizajnu se radi o 6-brzinskom mjenjaču. Kako taj auto drži cestu? Pa to je fenomenalno. Znači, nikad prije nisam vozio Mondeo ST. Vozio sam Focus ST i mogu reći da je, makar nisam neki obožavatelj Forda, ali moram reći da svaki automobil, svaki Ford koji ima oznaku ST ne može biti loš. Ja kako god vozim ovaj auto, ne mogu se načuditi koliko je on zapravo agilan. Koliko je dobra ova šasija. Znači, ja apsolutno nemam osjećaj da vozim ovako velik auto. Znači, auto ima skoro 4,8 metara. A vozi se kao Focus. Znači, realno, jedan možda od najzabavnijih sedana, velikih sedana svog vremena. Što se tiče eksterijera, ovaj auto je vrlo decentan. Većina ga neće zamijetiti na cesti, mislit će da je to običan stari Ford. Međutim, za one iz treniranog oka ili za Fordaše, ovo je auto koji ne možete promašiti ili ne primijetiti. Jer ti duboki branici i te ispušne cijevi duple na svakoj strani auta i ti lukovi iznad kotača daju naslutiti da se ipak radi o nečem posebnom. Kad sam pričao o motoru, zanimljivost je ta da je taj motor poslužio Aston Martinu kako bi napravili svoj V12. A ovaj motor se može pronaći još i u nekim Jaguarima. Ovis na autu složen
fenomenalno. Vlasnik Bruno, znači auto održava maksimalno i moram reći da auto drži cestu, znači stvarno super. Feedback, ono što je najbitnije, znači vozačima je stvarno sjajan. Ja sam ostao ugodno iznenađen, nešto što zaista nisam očekivao od ovog auta. Isto tako moram reći da auto, osim što je malo tvrđi, unutra to ne osjetite, jer uz hrpu opreme koju je, znači sve što je mogao imati tih godina on ima, zaista, znači kvaliteta materijala je na nivou zavidnom i na sve šlag na tortu su još ova Recaro sjedišta koja su pun pogodak. Ako se sjećate, kad smo testirali Mazdu 6 MPS našu, onda sam rekao da tom autu nedostaju samo bolja sjedišta. Znači bolja sjedala prednja i taj auto bi bio potpuno drugačiji feeling. Ovako, Ford je ovdje napravio zaista jedan odličan posao. Ja sam uvjeren da će ovaj auto jednog dana biti tražen. Ja sam mislio da će ovo biti neka obiteljska limuzina sa jakim motorom i hrpom understeera, međutim Ford dokazuje da značkica ST na gepeku znači vrhunsku zabavu i vrhunska vozna svojstva. S obzirom da ovaj auto, kao što ste vidjeli, izvana ne izgleda ono mint, moram napomenuti da ga Bruno vozi daily i svi ti ožici su naravno nastali u gradskoj vožnji, što je i za očekivati. Što se tiče mehanike, Bruno tu stvarno drži auto na nivou i održava ga maksimalno moguće. Što se vidi, znači iz priloženog auto je stvarno utegnut. Jedino što bi mogao kritizirati na ovom autu jesu kočnice. Znači, kočnice su zeru preslabe. Mjenjač, ok, nemam primjedbi, nije neko savršenstvo oličije ručnog mjenjača, ali nije loš. Znači, apsolutno nije loš. Danas je s nama Bruno, on je vlasnik ovog Ford Mondea ST220 i on će nam reći kako to da je on kupio Ford Mondeo ST220 i zašto. Pa iskreno, kupio sam ga zato što sam uopće kad sam položio vozački počeo sa Fordovima. Prvi Ford koji sam vozio kupio tata. I tu sam se zakačio. Znači nakon tog tata sam vozio 3 godine, to je bio Escort, 30 godina star, više manje. Nakon toga sam kupio Sieru, svojim novcima, ja svojim radom, sebi auto. Tako da sam i njega vozio 3 godine, mislim da je bilo. I nakon toga, kak sam došla i cura, rekao, gle, ajmo gledat malo nekaj, mislim, komfornije, ali da opet nije auto gdje stisneš gas pa nikom niš. Tako da sam tražio po oglasnicima, dok mi prijatelj nije rekao da imamo Mondeo ST za prodaju u oglasniku u Poreču, Rekao, gle, idemo ga pogledat, tak niš drugo, idemo na izlet. To mi je ono. I to je bio ovaj? I to je bio taj. Radi se o izuzetno rijetkom autu, čak je Jeremy Clarkson u testu Top Geara spomenuo da je rijeđi od Aston Martina DB9 u trenutku kad je bio nov, jel? Kad je bio nov, tako. Tako da danas vjerojatno ih ima izuzetno malo na cestama. Kako to da si se odlučio voziti to kao daily? I koliko je to zapravo skupo? Ja sam, kad sam ga kupio, prvi godinu dana uložio novac, samo da on bude tip top. Još uvijek dan danas nije tip top, ali sve kad sam ja unutra metno su više manje ili originalni dijelovi ili su jako dobri zamjeni. Reci mi još za kraj, pošto ga voziš daily, vidim da je plin unutra. Sad će sigurno biti ekipe koja će reći plin, ali koliko auto troši i koliko tebe zapravo košta vožnja na plin? Znači ja sam auto kupio sa plinom. Aha, znači nisi ugrađivan. Nije ugrađivan plin, je tako kupljen. Od kad ja njega vozim na plin ili na benzin, auto troši 10-11 litara, znači okvirne normalne vožnje.
Odlična Time brojka za da- 3.0 motor, ne? Pošto je motor 3.0, 226 konja, prednji je pogon, znači i na plinu i na benzinu ne osjeti se velika razlika. S time da na plinu ga do sad nisam vozio nikad brže od 130. Imaš u planu ga u jednom trenutku pospremit i čuvat ili ćeš ga delat ono dok ide? Znači, dok je kod mene, vozit ću ga vjerojatno deli, jer garažu trenutno nemam. Tako da to nije opcija, ali ako bude prilika da ga negdje mogu staviti sa strane i malo još uložiti u njega, hoće sigurno, zato jer mislim da ovih auta u Hrvatskoj ima možda, ako ih ima 5, puno sam rekao. Svakako jedan od auta koji po meni je budući klasik. Po meni, ne mora biti da sam u pravu. Ali sama brojnost proizvedenih i trenutno koliko ih ima na cesti jako malo. Auto je izuzetno zanimljiv, izuzetno rijedak i izuzetno se dobro vozi. Svi sastojci za kultni auto su tu. Prema tome, ja ne vidim razloga zašto jednog dana on ne bi bio taj. Jel? A to ćemo vidjeti, mislim, vrijeme će pokazati. Ja sad ne mogu reći ništa na pamet, ali Definitivno auto vrijedan čuvanja. definitivno. Dakle, radi se o automobilu kojeg možete definitivno voziti svaki dan. Možete u njemu voziti obitelj, klince, u školu, u vrtić i nakon toga možete, kad ih stavite u vrtić ili u školi, možete se izguštati po B-roads, znači ovim sporednim cestama i stvarno uživati u autu jer stvarno je fenomenalan vozački auto. Zaista je šteta što više nema ovakvih auta, što Ford više ne proizvodi, a i ostali proizvođači slabo. Znači veliki sedani sa velikim motorima, sa dobrim šasijama. Možemo reći da su to dinosauri, a znate što se dogodilo sa dinosaurima, kako su izumrli. Znači, promijenila se klima i tko se nije prilagodio, jednostavno je izumro. Tako se danas proizvođači automobila prilagođavaju tržištu i naravno rade nepotrebne SUV-ove. Velika je potražnja za hibridnim automobilima. Tako da jednostavno za ove dinosaure više nema mjesta. I to je zaista tužno. Ništa ekipa, toliko od mene. To je sve od Ford Mondea ST220. Ja sam zaista uživao vozeći ga. Nadam se da ste i vi uživali gledajući ovaj video. Kliknite dole like i subscribe ako još niste. A ono što je novo, dakle, puno vas je pitalo za kape, majice i tako dalje. Novost je ta da ih sada napokon možete i kupiti, naljepnice, kape, majice, i tako suportati znači naš kanal. Jer kao što znate mi ne monetiziramo svoje videe jer nas nije briga za novcima, ali ako nas želite podržati možete to učiniti kupnjom naših majici, kapa, naljepnica po popularnim cijenama. Sve informacije su u opisu videa dolje. To je sve od mene, Ford Mondea ST220. Vidimo se u idućoj epizodi.
Upao si u granje. Jesam. Hvala. A di si? Da, ne kuži. Martin, di točno? Ravno ovo drvo napred. Koja je alergičan na ambroziju, nek ne ide ovdje. Nisam. Imaš GPS na njemu uključiti. A? Uvatim, to će biti sad ono. Da se nije ni dovodilo dron. U koji drvo? Ovo drvo iza. Znači moramo proći ovuda kroz ovo. Da. Ja mislim da ti je čak zapao na drvu. Brije. Nije u travi. Jel imaš sliku? Travi. U travi je? Imaš sliku? Da. Jel isto tebe, lijevo, desno? Pa ne znam, ovo se ne niče služi. Se može nekako... Pali smo. Pali smo. Ko kruška. Idemo natrag. Martin, E! ideš ostaviti ovo, Da!